Lekil kol Taiwane ku'un te Jesús. K'ayohil tatzeltal. Lekil kol Taiwane ku'un te Jesús. Yameh toy beskoplal shkushul te yotan. Tekalal mayukip yayak ben Yuel. Aisle kilstukel te Jesús. Aisle kil Jesús te Jesús. Aisle kil Jesús te Jesús. Hakutzil yashkot te yakil besit. Aisle kil Jesús te Jesús. Kalal kuchoh mulah melkotan yu'un. Te kahwal tik Jesús kopota kotan. Layal ben yahkan koltai bet achulel. Aisle kilstukel te Jesús. Aisle kil Jesús te Jesús. Aisle kil Jesús te Jesús. Hakutzil yashkot te yakil besit. Aisle kil Jesús te Jesús. Tas venta yutzil yakil beshohobil. Mayukon nishta ok el sok melotan. Shchunekotan te bitil aina yu'un. Aisle kil stukel te Jesús. Aisle kil Jesús te Jesús. Aisle kil Jesús te Jesús. Hakutzil yashkot te yakil besit. Aisle kil Jesús te Jesús. Toyotan bitilas koltayon Jesús. Binashkotan yu'un telas koltayon. Ayutzil stukel tek alal yashchatal. Aisle kil stukel te Jesús.